Nimbulo vina kana linlo tena kavni ko. Kala ni dava vina tiku bana kalau na buku nimbulo lev ke nimbulo vina ka sul tiku biken. Kala dava kala na vina kani kalau ya na buna inda tiku kena na pale na kavni ko. Waka samta kan dona kutesi na uli ke na singatambu. Kana banda. Kabangona bakasamea, when you are growing in grace, you will love to attend religious meeting. Amen. And you will gladly bear testimony. Amen. Of the love of Christ before the congregation. Klaya na bunanda yalti mekine na kabni ko singni program menda mai tikuna singiti ningo wambota nda sava kilati kuna lomani kalu ya na bunanda tikukina ena songoni ni masumasu ya na kabni ko mberni na tigabu me wasena wasni kalu na kabni ko ngandrebe me undole bala kalaksara na wasni bikinda baki enda sakinda baki tikukina me wana ital tala sungsungolo te na kabni ko tal tala sungsungolo tu tamai chawchi ngandrebe na kabni ko mo kinda baki mni Babini binaka wana kalau na buku nimbula binaka sil tiku bikim ni wate kena na muni mata vale rani tiku kena na ekabini ko na valin songoni sakinda bikim ni tiku ena na lolo mana kalau ena ekabini dai ulutanga nda raide tiku mai na lomani singatinongo kai tiku na ulutanga liu the three angels call to prayer. Ano biya ko tiken nga balakala ka na matay ni mbongi. Kati ko bango na ulutanga inda ready tiko na matay ni mbongi. The urgency of prayer. Ndol nga nabakasama ngandra mo labete na buku ni nona. Wasa tiko na tamata ni kaloy na matay ni mbongi. Kati ko bango ndo nabakasama. E wasyo ko ya. We need to spend time in prayer. We kan lamani nakaloy ngandra menda wakalebutak. Nangau ni nonda mas. Ibina katolo malang dona wakasa me waseti ko kon singa ibina katolo malang me kosukusa. Me baki lalo malang ni ndangan rewandina na kuku ane uti uti ngonongo. Karoni mbongi kana ulutanga tiku the everlasting gospel and prayer. Torrao indori tukutuku e varetanga tiku na tamata ni kalo ni karoni mbongi. Katiko ko na itukutuku ngo ya soli bichoni. Na itukutuku talanga ya sa soli tiku bikendaru ene yote uti ngonongo. Kembal mbale sa tiku e lingandaru na itukutuku ngo ena senga ni rawa ni na kau na itukutuku ngo keba kai senga ni da lewu na nondaru mas keba kai senga bikendaru na kuku ni alotam. Katol limbongi hosti ko na tamata ni kalau en katol limbongi kai tiku bango na nona na vakasama sena ulutanga hosti kinoko God's Mission and Prayer Part 1. Dora bakasamo to mikata kemai na mbongi ni singa. Katika bango koya prayer plus Holy Spirit sangai rabi kenta menda takavana da na mission ngo. Keba kai senga na kuko ni masu e senga na kuko ni altambo na singa ni rawa vakandua ni ndaru na kota na itukutukongo. Na kaba se ko na singa tambo ko tikenda bala kala kan dora bakasamo itukuntukina. Nothing is impossible. En rawa naka enda nakota seni tukutuku binaka ena kokondo ndo nganida singindo na kainde ndre bona kalungo kebo kandar na tikinduru na mas ne rani ndaru kerena kokoni ala tambu e rawa bekendar meda mindaru nakota na tukutuku engandre bona kalu mindaru kota ne uti tingongo veo ka ne lomane na kabiniko lutango no ngandre mo na voskine na kabiniko kati ko ngona kenrongo the obedient lifestyle and prayer. Ano kira mena lono lunda mena dona nonda mas. Amai kema mi bakal malangi. Waro turang mena wasana itu kutuka na kabiniko. Yo nono menita mata valvalda. Kindona itu kutuku turang mena wasana kabiniko. Na itu kutuku ndondo ngame bikin. Sakira turang nono meni bi wasoti me bunan dom batamat. Merong ndondo ngaturang dom. Keba kaindo en dambi tikona bal songoni. Sindo e barong tiku mai na kabindai. Sama sena kabin ko sindona tikina mena nona na kabin ko sindona itukutuk masini na sukono songoni na kabin ko na seliti kuna bading bi ko na kabin ndai kira torang muni bosota ni bulon roko ba bini bina tik sentan tanel
adi Jisu ni bakambulan di nandundonga. Amen. Taro betarin kenda kina na Kevin dindai. Wada mana singatini ni masu go sambo bakilan sa somna no mas. Ngandra mo babi ni nata kana kalo na Kevin ko. Singai kabani mbongi ni nonda masu sa tiku mesomi na dona kake masalah ting na dorobu kena ngone la kito masalah ting nandari bingara. Se ko na bononi kemba. Singa tambo ngola mai belotu da mai ndambi tike utin basing le sama ndambi tike muri kito abital no nandoni bingara ni youth mi kito na ngola mai mi kito mi bital no tak na bononi kemba kina programa kina kake de menado en na ista kem ni men prayer request ni sakaroni madango na kena biuda kitiko na kena masala kitiko na bononi kemba ve kito ni singa mateni ngono mi kito organize kina sing ni raro asaka ngabiron na nungitokan tu masalak merani nabi baru tengah kalau. Sembar ni kita untambe sa mbasi kenin dona marambe sala itu kono ko Esiromi. Oke mdu sambo redan dona bono num kem. Ako esen. Kita singi ndon mi kita untambe no tinu basi ngelibungo. Wabi ni bina ka bono kalau. Na singa lebu tengah ni singa sa selibo na namben telefoni. Oti tinga na bananda kono marambe sala ko men do tale na maram sa mitu kono biau. Kita roni baru takana guest. Wata kena program ke ni singa. Na nonda lekem. Oba bini bina ka bona kalo na kabini ko. Ngenda me ndambi tiko na kabini ndai sabande ta kina bono ni kemba kina program baka kina na guest speaker na moni madaya. Wa bini bina ta na kalo singi ni kawal na nonda me ndambi tiko na kabini ko. Singi kawal na nonda kire tiko na kokoni altam. Singi ni kawal na nonda masutiko. Masute tiko na kokoni kalo na loma ni singa tinango. Ulutanga na bosti kina na kabini ndai katiko bangona ulutanga na kabini ko. The obedient lifestyle and prayer. Wasia bakaron na ulutanga na vital notiki na kabini ko na obedient lifestyle so na bita batanga na bakasama na kabini ko na kalo ngandre na mbulani da talai rara iseng wala ngani vatiki na nonda talai rara en nduanga na bunua ngandre na kalo mesada tiki ni nonda mbulani bisinga na mbulani da talai rara en rao ninga isoma na kalo na nonda masike baka wala nganda sada enda satalai rara matai nonda tiki na kabini ko kati na matai ni choni na kena wasi limo na tiki na tinikabana kena tiki ni tinikalem kira menda no likabata rotol that it according to his will he hears us, and if we know that he hears us, whatever we ask we know that we have the peace that we have ask for him. This is the confidence that we have in him. Confidence. Go in dona kaeda. Ikusabandi takaloma mixo suota kanyeda. Niko na rawa ni dakap. Wembole kenda na bakasamungo na kabindendai. Nikalo bakate ko sasule weekend na bibandoni. E rawa ni ndadab. Tosa ni bwana kalo. E rawi kenda menda masuta na kalongo e nangai rawala ngani soma na kalo na nonda masu ke bakada kati kuna bakasa mungo according to his will. He hears us, and if we know that he hears us, whatever we ask we know that we have what we ask of him. Wakane na kabini kona itukutuku ni angelo seleto lengan rebi kenda na kabini ndai menda mbulo takana mbulo ni daw mbulo ni talerara. We are powerless, but he is powerful. The three angels' message call us to a life of obedience. The first angel's message declares, fear God and give glory to him, for the hour of judgment has come. The New Testament was written in the Greek language, and the word for fear used in this text can also be translated respect, reverence, and honor. It is an attitude of loyalty to God, a mental assent to be obedient to his will.
e rao wana kalo menangai sau mana nondar mas mendar kota na itu tukung vinaka babo wala nga keba kandar sadau mbula taka na mbula ni talai rao na mbula ni rereva kana kalungo kati kunda na baka samango na kabini kuwa na fear se kwa na nondar respect or honor. It is an attitude of loyalty to God, a mental assent to be obedient to his will. The wise man states in this way, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is man's all. For God will bring every work into judgment, including secret things, whether good or evil. Wekanina tikinungo ya bandi taka weekend na kabini kuwa nakalo enale weekend na buku ni nonda da sabi mbole weekend na baka samongo na kabini ko ndonu menda na rereba kana nakalo nonda rereba kana nakalo se ko na nonda da talai rara kina nona ibunau. When we think of keeping God's commandment, it is very easy to reflect on our weaknesses, our frailty, and our inability to do what we in our innermost souls desires. Wekanena kabini kwa merao vekendaru mendaru murien na ibunau nikalo en rawala nga keba kandaru daw katingo na baka samgo. It is very easy to reflect on our weaknesses. Kuriosom baka samgo. Too often we desire to do the right but find the strength to carry out those desires. Sini rao nandor kuko bata mata merani da ndar murieki na noni ibunau nakalo. Polo indo bata na baka samo oya kako na baka samungo. With the Apostle Paul, we must acknowledge, for what I am doing I do not understand, for what I will to do that I do not practice, but what I hate that I do. Wada weekend na biwa kanena kabniko ndangandreba menda takabana kabina kangeda vimba saitiko yan na tikina tukuni tiko na Roma na kena wasi vitu na tikina tin kalima ye tiko na nonde ninu na kabniko na Roma na kena wasi vitu na tikina rasulu kaba kena rasulu kalima katiko bangon vakasamgo. There is a solution to the problem of constantly failing, repenting and failing again. Kenonda rumbulotiko na kabniko wambo te nindar ndo bata kena tamata ni kalo pola enono na kai na tikinongo ndor ni ni tiko na kabini ko. Paul says, it is Jesus Christ our Lord. We are weak but he is strong. We are frail but he is almighty. We are powerless but he is powerful. Veo kanena kabini ko merao vekindaru mindar ndo bata kerto na le tolo na ngilo singo na kena kadeba kena tukutuku binak ene ote tingongo engan revi vekendar na mbula ni talera rao ka pola na tikinongo esangao ko na noni ngu meda kava na kavinaka ngida vimba sai ni mbula takatiko okila ni ayano nondor mbula tiko na kaviniko ye nondar ninui ena kavinda na nona bossa o pola birna kai Roma kena wasi vitu na tikene rasulu kaba kena tikene rasulu kalima kavango ko, who will deliver me from this body of death? And he responds with this positive statement of affirmation, I thank God through Jesus Christ our Lord. Weo kanena kabini ko keba kawala nga mendaru na dingoma na Kristo ena kabini ndai sanangay rawe kendar mendaru na da kaba kina mendaru na talay rara kina ena no na ibuna na kalu. Anong ndraba mawili kana na ibola na banda na kabinda imutokana da kina na vakasama and the vital not kina sikono na buna na kalu katika bangondo na vakasamgo. Many are led to think that they are not on the road to heaven because they profess to believe in Christ while they reject the law. Wekane na kabini ko rani nda katika ninda murieti ko nada nakalo rani nda katika ninda angandreva menda kota na itukutukongo yendonesa na ndada and the reject takatiko na nona lawa nakalo angandreva nakalo menda rumuri na kabini ko. Dotale na vakasamongo ndreva me wasiana kabini ko na ibola na banda katika bango na vakasamongo. Men's effort
alone are nothing but worthlessness. But cooperation with Christ means victory. Sa vembole kenda ne kavniko. Merao weekenda mendaruna talairara. Merao weekendaru mendaruna kota na itukutuku vinaka. Kona itukutuku ni angelo seletole na kavniko. Merao weekendaru merani mendaruna kota na itukutuku ngo na singira na ndaru ko batamata kaitiko na bakasamgo. But cooperation with Christ means victory. Round ndonga indaruna ngai kota na itukutuku vinaka ke Yesu Kristo na yote otinganungo ena nondaru sa daka bata kena kalo na lotam sabor metini na nonda vakasa mena kavniko karoni yote otini vakasa meno wile kaviki anda keram dan wile kavata na vakasa mungo na kavniko rotol Christ's examples shows that our only hope of victory is he who try and has conquered in our behalf. As an overcomer, he has given us sustained by his enduring might and strong temptation, we may resist his all powerful name and overcome him. Mangandrava mawilika kona puno endam tikone kabiniko katika vango as an overcomer he has given us the advantage of his victory. Wekani na kabiniko nakalo sabe bandi takabekendaru kebakandaru bina katamendaru dab ndarunganga na kabiniko kwa samedab varitaka vikendaru. Sangai tukuno ko that in our efforts to resist the temptation of Satan, we may unite our weakness to his strength, our worthlessness to his merits. Weka nene kami ko na singni rawa nandor ko ko batamata. Mindaru na kota na itukutukongo. Ngandreva na kalo na nomu malu mongor medab. Medaka bata kina nona dab. Nona koko mingai rawa ni na tawdoko kina na kena kau na itukutuku binaka. Sana ulika weekend na yote utini vakasam katika vango na ulutanga na kavnikua claim his victory. We become overcomers in the Christian life when we focus on Christ's power, not our weaknesses. Wakane na kavnikua enanga irao weekendaru mendaru nanganga na buku ni mendaru mbula bakayalo kia wakandaru focus vidi mendaru focus tiko bwana kalo kena nona kukua. Ena singni rawando nindar na rawata na kukua ena buku nindar mbula pakala ne uti tinganungo ke bakandaru dab daru reidi tiko nandaru mulmulum we kan lamani ena singni rawatalanga ka na bakasamungo. As we enter into prayer, let's claim the promise of 1 John chapter 5 verse 14 katika vango na bakasamungo. Now this is the confidence we have in him, that if we ask anything to do his will, he hears us. Wekane na kabinikuwa. Gai kuresombu na bakasamgo. As we claim this promise by faith, Jesus will do marvelous things and strengthen us to live godly lives as we prepare for his soon return. Sana boromenda mbena kabindindai. Nakalo yang andre weekendaro na kabinikuwa mendaru mbula takana mbula ni dab. Mbula ni talairara. Enangai rawa ni rongoda na kalau nondar masa na kami ko baka bo wala nga kendar sa talairara wana kalau nambula ni masu ke nambula ni talairara yana kay ngandreva na kalau mendar mbula ta kami ngai rani dab kau ni tukutuk wambauta na tukutuk na kami ko sana bebu kana kalau kina nonda mbula mendar masulak ka kuni reida na malu mena kami ko reida na kalau ni ko na selebi ko na dab na koko kota ni ngai reimuri raida na mbaki satongo matandaru raida na kalo ke na nona ko merawe kendaru mindaru na kota na itukutuku binaka ene uti nganungo turanga chisu binaka balebu na ka bindindai na balebu turanga na mnisa bosarawe ke mami turanga ke singini to doka na itukutuku na ka bindindai ke mi masula kana kuku numne ala tambani na bandi te ke mami mi ke mbula takana mbula ni talerara turanga ke misa yala la be ke mi ke ngandra mi ke mi kota na itukutuku binaka
ia ke vaka ke msing kere na koko nela tamba na singa tinengo ena lamu ne mbakengo ena ndrabu sa kulkul na ne mi ngandra me kem kota na itukutu kem sa sole tal tikone me mbula na ka bini ko uke ke ma me kem alon dine tiku kem ne ne ote tinga nongo jisu ne bakambula